the Fazira Joint Cancer. The dignity of a country cannot be bought or sold. GERD means a lot. This administration, first of all, you're rightly mentioned, is a national pride. It's a national symbol. National symbol probably which is more important than the national flag or anthem, around which the Ethiopian people and the friends of Ethiopia can rally. First of all, it is a national symbol. It could be used as a nation-building tool. So it is a national pride because everybody has been participating in the completion of GERD, including myself personally or my family. Everyone you talk to will tell you that. I would like to quote a line from the BBC report, actually. It reads like this. It says, Ethiopians may not agree on how to eat injera, our national food, but they say they definitely agree on the importance of the GERD. And that tells you. በብዙ መንገድ አይተናል። የኛ መሻት የምትመስል ሀገር ሳይሆን የምትመሰል ሀገር መፍጠር ነው። ለመምሰል ሞክረናል ብዙ ጊዜ አልተሳካም። አሁን በእኛ መልክ በእኛ ሐሳቤ በእኛ ባህል ልክ ተቀርጾ በምሳሌነት የሚወሰድ ሀገር መገንባት እንፈልጋለን። ይህ ደግሞ ይቻላል ብሎ የመደመር መንግስት በጽኑ ያምናል። ለምሳሌ አረንጓዴ አሻራ በጥቁር ህዝቦች ታሪክ እስከ ዛሬ ድረስ ማንም ያልሞከረው ነው። 48 ቢሊዮን ችግኝ። ይህ የምንመስለው ሳይሆን የምንመሰልበት ሆኖ በታሪክ ማህደር የሚቀመጥ ይሆናል። እያንዳንዱ የጥቁር ዘር እንደሚችል እንደሚያስብ እንደሚቀናጅ ተሰናስሎም ትልቁን ነገር ማሳካት እንደሚችል አንድ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።